tujuh hadapan Allah Ta'ala. Sa di pagpagtipo ng malingkod ko ng Rasul. Ang punong ni Keman para sa dunia masih benar nyawa dia awak para dunia. Ya Allah, sujud kita na ulangan ni kami kasanyaman. Keman ng bangsa ko sa sabay ini. Ulangan ni sepas isang niya burung-burung besar jaga sini dia. Masih abot-abote mong kalo nagaran kita. Oke, maksud ko ini kalangan mong kalon nagaran kita nabanggani